Ubaleka ntoni? Bembona la mana ngathi abuye. So ubaleka ntoni? Bembona la mana so ukhelela ntoni imoto onganamali? Bengingala kunayo ukuthi nguye obani. So nibaleka ntoni? Okay, kutheni nifika nise imoto kule ndawo kungekho indlu? Niyayazi nifuna ubaleka nina? Hayi. Thula. Awuthulela nokuthi ndiyatha futhi. Uzawuthula njani kodwa ndiyatha? Unibethela ntoni? Yeka. Na futhi sindibetha. Uzanilimaza le nto yenzayo. Yeah, okay, yeka. Kubani ubharishileyo futhi? Okay, yeka. Na futhi suyenza le nto yenzayo. Sisi, yiphi imali? Jonga, awusuki pha ekhaya litsha vele for mahala. Angithi ekhaya litsha futhi. Jonga. Ndifuna i150 yam. Okay, ngicela. Ndifuna i150 yam sisi. Sisi. Ndifuna imali yam. Ndifuna imali yam. Ndifuna imali yam. Ndifuna imali yam. Sisi. Ndifuna imali yam. Ndifuna imali yam. Ndifuna imali yam. Sisi. Head southeast. Usisa ke abantu besibusithathe kubo. Sithathe imali kubo ke. Sibacela bamanike imali. Ngicela. Dani bemali yam. Cela useke abantu besithatha kubo. Kutheni niyenza kanje nini? Ayisithena sithi. Uyazi uthetha ikaka wena. Uyazi uthetha ikaka wena nawe. Jonga. Uthetha ikaka wena. Uthetha ikaka nawe. Uthetha ikaka wena. Ndifuna imali yam. Ndithi ndifuna imali yam. Sisa ka abantu busithatha kubo sibacela imali. Bayabusithatha kubo kulandawo. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Two ladies go viral ngemva kokuthi bagibele iUber banganayo imali. Masikafuna 150 wakhe bhuti sebayabamba bayekela bafuna kubaleka. Like I really don't understand ukuthi like urequestela no very well ukuthi awunayo imali qonga ukuthi mase kufanele kubhadale nasofile la uyakhona kumele kwenteke njani. Like I honestly don't understand. I don't even feel sorry ngisho nalobhodi makabashaya because niyacelela umuntu osebenzisa isikhathi sakhe petrol yakhe imoto yakhe ukuthi athathe nina nibekela nifuna kuyakhona, but uma nifika sekufanele nikhiphe emashumi anisafuni. And labanye abantu into lefana nalena vele something laba ijwayele ngelo bathi khalisa bayaqolisa bathi asibiyele emuva la usithethe khona siyolanza imali lalela yonke le dry lela bayikhulumako lamantombazane. Like why mantombazane angafuni ukukhipha imali, angafuni ukubhadala hlezi afuna kwenda into ebutsotsi. Nidbafuna ukuthi kuthiwe justice for zibani, but you know ukuthi mawenda into wrong lento loyendako. People are working, bantu basemsebenzini la abakadelanga ukudodlala wena udlala ngabo, ufuna kubatsotsa, ufuna kubaleka, requesta knowing ukuthi awunamali. It's just so sad nkosi yami because bafana bebantu nabo bot bebantu batiphandela wena ufuna kudlala ngabo. Umuntu okufuna into enjani masekafuna imali yakhe ungasafuni kumnika. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.